Maka kama COVID. Imbere ya kabiri niyo pati y'amaperi nasoma karinga ubuza amawukuti Mama. Bantu mwemera Imana n'abatayemera, mureke twubahe indirimbo zaririmbwe Imana, twirinde kuzikoresha mu bidahesheje agaciro nk'aba basore tugiye kubona hano. Iki se mwana? Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba. Imbere ya kabiri niyo pati y'amaperi nasoma karinga ubuza amawukuti Mama. Wewe ni nani? Unatuhora iki? We, munipata mkacheza nyimbo ya Mungu mbele ya kibindi cha kinywaji. Ugize ni nani? Mungu atawapiga vibando mwege mbesile za dunia. Wewe ni nani? Mnataka kujua mimi ni nani? Mimi ni mtumishi wa Mungu wangu. Yesu! Ntabwo muzi n'igiswahili. Ni moi c'est Sylvain Dodier makakama kosora izi njiji. Mvugira ngo kosora izo njiji. Kosora izo njiji. Asuku. Mutega amatwi mwumve ijambo ry'Imana. Vuze ngo mutega amatwi mwumve ijambo ry'Imana. Dufate iyo zari dusome. Muri Matayo umutwe w'ibihumbi 10 Ugize ngo umurongo wa 9 haragira ati ni njye Mana yanyu kandi ndi Imana ifu. Iyo nyambarije kuyishyiga ngusiga imbyiro. Yesu we! Wanyambariza ku icupa nkagusiga isinde. Jesus is Lord. Murabona amakosa mwakoze mukifata mukabyinira ikibindi icyo kunywa manyenya Gaho zibana. Mbarakomeye mbese ni nko kubona akaga mu ikoni cyangwa ukabona ishyano mu ishyamba. Imana yantumyeho bitewe n'agahinda yagize ku byo mwakoze mubyinira ibibindi muyiteza imbere. Ugize ngo Ugiye genda umpane biriya bigori Yesu we! ubibwire ko nzigeze kandi ni niyizi nzabapfunyapfunya mbapfunyike bapfundikiye mu kibiriti. Tumika bibono byako kirere mwebwe. Vuze ngo tumika bibono byako mwebwe. ugize ngo Mukiri mwebwe muhene bahati. Yesu we! ayori ma. Muhene vuze ngo amaguru hejuru hari hejuru hari mwakira igihano cy'Imana. Imana yambwiye ngo bahane amaguru hejuru. Vuze ngo amaguru hejuru hejuru
kanzazarenga mungu muri ko nijya ese batibika barikengeye n'abahembuzaga inkoni barancitse wa ntacari nzahana n'ahandi amakaka mako ariko nabaye se ndabikubise nyine